Ubwa nyuma yo kumara ko bakwasa enkoko omunyishengero Katsime Anet Umugisha agizire ngo Eminyeeto egi tehirwe bugiga bitu ehirwe ntandukwa yo kubasa kutandikiraho kwetungura. Anu yatwa kwa bugiga ite twakwentandikwa ngo gendo yegereho obase kubo mulisa w'enkoko akatare karuho nobasakurwa mu nkoko oguze otandike embuzi. Urukura entekateka y'Eminyeeto omu kigombe ekyaba Mugisha Community Welfare Limited Sam Kironde agizire ngo akatare k'enkoko omu Bushenyi kariho nahabwe icyo Eminyeeto etera ricara. Zine zinyingi zitakufundanisa ngwekikuno tugambire tukurondere market ako market egizire ki eroho mureka kuma mukaze bakabasera yokwe tubasa kuragana n'aba hoteli tubasa kuragana n'abantu atubambara gakongo tukatwa babwina aho twaganiye nabo ko kwezi naza kutandikira nko Eminyeeto kubanga itabuza atunureba tuturi yaho twenda tusibo mbara tusibe nkai twari gaha tusitware tuziteko mbizu bitebekanise tuteke mwo murobe bine hiti nyungu mshaho nabari mbabura kake Eminyeeto giye atwara enkoko rizoba kugira ngo muba bayonjo kandi mufuno mwire obwasa kurebera ko kuzanyezi obwiki enkoko kwekero chumwe abantu abinyitukira kugitina konka n'enkoko erfaini umuntu yaba inobwire ari muyonjo ekikuko nagirebera ogugubire guri umurundu gwa kashatu Eminyeeto netunga enkoko omu Bushenyi kwiha omwaka wo gutandika Gashakwa Abraham Muganza.